Le fa naga e lebagane ke magatwe a lekhubu la bone la COVID-19, go bonagala fa puso e saletse kwa morago mo maitlhomong a yona a go enta diperesente di feta 80 a batho ba bagolo. Our findings show is that 72% of adults are currently willing to be vaccinated. And this is very positive news. It's an increase in the findings that we had at the beginning of the year, a 5% increase in fact. However, this is still below the target of 80% that the government has set in terms of vaccinating the adult population. Lenaneo la go tlaleletsa ka moento wa go matlafatsa masole a mmele kgotsa moento wa boraro wa Pfizer go matlafatsa mmele kgatlhanong le mefuta e mengwe e mešwa ya virus le kwa setlhoeng kwa dinageng tse di tsweletseng pele. Kgwetlho kgolo ga jaana go bonagala fa e le borre ba ba sa bontsheng kgatlhego ya go enta ga mmogo le baagi ka kakaretso le ba ba leng kgatlhanong le moento gotlhelele. Re sa le foo, phasalatso ya melaetsa e fosagetseng ka ga meento e tlhotlheletsa baagi ba ba neng ba ikaeletse go entiwa go fetola megopolo ya bona ka go enta. The injection was the biggest fear. We've done our own research and everything else, and we as a family believe the best thing to do is to get vaccinated and to remain safe for each other and also to create this herd immunity that everybody's talking about. Mo gare ga mafelo a go enta a le 43 kwa Tshwane, go na le bao ba rulagantseng meento ka tsela ya drive-through. We could expect a fourth wave. The longer we delay, the more dangerous it's going to become. Province ya Gauteng e sa tswa go feta mo seemong sa ditshwaetsego tse di kwa godimo tsa lekhubu la boraro la COVID-19 mme ga jaana e ipaakanyetsa lekhubu la bone. Currently doing is also preparing for the COVID, and we are busy making sure that all the facilities are ready for the fourth wave. Ke fetsa go tlhabiwa moento wa ntlha wa Pfizer. Go tlile go tsaya malatsi a fetang 40 pele nka bona moento wa bobedi le go sireletsega kgatlhanong le bolwetse le leso. Ofentse Stimo, SABC News, Zwartkop Racetrack, Molodium.